A čekaj, kad smo već kod ljubavih odnosa, šta je tu sa Barbie, šta se dešava? Ako smijem da pitam, mislim, ako smijem da pitam, ono. Dobro, ona je u Africi, on se vratio u Europu i to je to. I on je isto u Africi. Jesi otišao do Afrike? Nisam. Evo me. Prekinuli smo malo. Ima Afriku sa sobom uvijek. Rekao sam kada neću baš pričati o tome, kao onako kao bolje da znaju ljudi. Uglavnom, kada daljina najveći problem, prekinuli smo malo. 5-6 dana. Bili ste znači zajedno? Da, bili smo zajedno. Znači od ovog momenta već nelju dana niste zajedno. Mogli ste baš Da, zrče pa onda. bili smo, to namjerno prije zrsti. Sam si to rekao, ne, Saveru namjerno prezrče. Ne, a on je u fazonu, bre, brat moj. Ona je viral klip, kao hoće govoriti. Dobro, bip. Bip, može. Ne, Ali kao šta si okej. izvukao dobro od te veze sa javnom ličnošću? Da li je dobro biti javno sa nekim u vezi? Odnosno, da li ste vi uopšte priznali da ste javno, niste? Mislim, kao slikali ste pipkanje, ovo, ono, malo slike i to. Znaš tak, trijali smo kao nismo htjeli brzat, ja sam rekao to će sve doći prirodno. Za vlačenje klasik. To je Ante rekao. Uglavnom, šta ja reći za nju, kao preneugodno je, brate, sad se vidi ovom. Blackmail. Ona je tu, ona je došla. Ona je tu, kužiš, ja sad plešem, bla bla, Sa drugom ribom. i dignem glavu, bog to ona gori kao. I ono, La. A čekaj, stani. A da je vidiš šta sa nekim drugim libkom? Da je vidiš šta sa nekim drugim dečkom, a? probija. Pre fresh. Puko bi, a? Pa, brate, kao... Brate, a raskinuli su nego što se svađaju. Kao bi ja se s njom u vezi jer je volim, kao prekinuli smo imali tjedan dana, sigurno da bi bija lud. A što ste prekinuli, zašto nije mogla daljina, jel? To je bilo teško A državati. daljina, ono, Ona je kužiš, dobra ona u devojka, Nišu, brate. ja... Ona baš živi, brate, isto Niš, ti si u Split, Zagrebu. ali u Zagrebu, isto. Ali opet, brate, i da si BG Niš je heavy, Zagreb, mnogo Niš, heavy. BG. Uglavnom, kao daljina najviše, ali ono, želim Ja mislim da te ona ne bi prevarila, mislim da bi mogu da veruješ na tu stranu kao ako je vezana daljina. Ne, znaš šta, Falim. teško je, jednostavno naš influencer, kuš, Ali oni to je lako obe tebi reći, pare, ali brate. ti najbolje znaš jer si influencer, čega smo se mi sve nagledali i kakve smo ženske vidjeli, koliko god ja njoj vjerujem, ženske ne su vjerujem bile svoje likovima glavi. koji su kranje, razumiš? Ti samo nećeš da znaš da je A ljudi nije ni ono- to, nego su oni oboje onaj clingy, touchy couple, oni baš ono što Kužiš, ih je naporno Njima gledat. je potrebno ono physical touch, bro. Da, oni brate, su cijelo to, oni vrijeme, su oboje, mi oni su su takav ti, par, i kužiš, ja sam naturiš takav, da možda ono daljina ne je- pari, Renato, ono, Rizler, bla bla, brate, a kad sam s njom bija, kužiš, samo To je ležim, prelepo, grlim to je se, muški, meni je to kapiram. šmeki. i kužiš, to je jedino što se ima s njom, kao ima sad cura i prije, kao, i zato mi je žao, jebi ga, šta je pukla ta Kapiram, veza, kapiram. ali šta je tu, jebi ga.